بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ساتستيك سالس حبنا رجع بركات رمضان مهوجة فرتم دو أقول مفرها سلسلة مفرتمان واحدة كمجيفها وموضوع كي دعاء محكمة بهيغتون أديها مهمة دعاء ترين جوامع الدعاء نبي صلى الله عليه وسلم بيان كدبا فوا كورو عبارة توغا فريهم شامل مانتا හිමෙනේ දුආගේ මුහිම්මකම බෙහෙකුත් ඔබ තිසෙතරි අඛුන්නා අඛතුන් දුආ ඒ අලුකමගේ අසාසක කීර්තිමන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆනි අද්දුආ හුව අල්ඉබාදා අලුකම් ඒ දුආය අලුකමගේ හුරිහාකමෙන් මේ එම්බරණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුග අලගොන්ෙන් දන්නවා දෙන්නවම ගවශාක එකලං හදරතුන් ෆුස්සෝ මං එදුම් එකලං හදරතුන් අල්ගොන් මෙන් සලාමත රක්කාතිරිකම එදුම් ෆුස්සෝ මං එදුම මග්ෆිරතුගේ උම්මීදා අසාබුන් රක්කාතිරි කුරමුගේ උම්මීදු මේ හුරිහා අලුකමෙගේ අසාසක අලුකමගේ අසාසකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරතුගා අලා නිකමෙතිවේ දන්නවා දෙන්නෙවු ඒ දුආෙන් දේහකොද්දේ ඒනාගේ මච්චක් ಫಾಹುಸ್ಸವ ಕಲಕು ಒಡ್ಡಿಗೆಂಬಾಕ ಇಫರಾತಕ ಹದರತುಗ ಇಫರಾತಕ ಏನ ನಿಕಮತಿ ವಾಂಚೆ ಇಫರಾತಕ ಏನಕ ಹಾಜಾತ್ ತದನ್ನುವಂಚೆ ಇಫರಾತಕ ರಹಮತ ಮಗ್ಫಿರತಂ ಏನ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಮತುರಿವಂತ ಕಲಕು ಏನೆ ಒಡ್ಡಿಗೆಂಬಾಕ ದೇಹಕೊದ್ದೆ ದುಆಗೆ ಸೌ ಎಮ ದುಆ ಕುರುಂ ಗಿನ ಕುರುಮಕಿ ಏಯಿ ಮೀಹಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಕೊದ್ದೆ ಕಂ ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ದುಆ ಕುರ್ಮ ಇನ್ಕಾರ್ ಕುರ್ಮ ದುಆ ಕುರ್ಮ ಮೆದು ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕೊಂಕೊ ಬೋಲಬಾ ಕಿಯಮಂಗತು ಮೀಹಾ ಮೂನ್ ಅಂಬರಾಲು ಮಕಿ ಮೀಹಾ ನರಕೆ ವದೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಸೌಬೆಕ್ಕಂಗ ಕೀತ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫನ್ ವಕಾಲ ರಬ್ಬುಕುಂ ಉದ್ಊನಿ ಅಸ್ತಜಿಬ್ ಲಕುಂ ತಿಬಾಮುಂಗೆ ವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ವಹೀ ಕುರಬ್ಬಾ ಫೆವನಿ ಉದ್ಊನಿ ತಿಬಾಮುಂ ತಿಮ ಇಲಾಹ ದುಆ ಕುರಾಶ್ ಅಸ್ತಜಿಬ್ ಲಕುಂ ತಿಮ ಇಲಾಹು ತಿಬಾಮುಗೆ ದುಆಯ ಇಜಾಬ ದೆವಾ ಹುಶೀಮೆ إن الذين يستكبرون عن عبادتي هم كشورن تمن إله دعاكو ألوكن كرم بداوة كبروه بريواميها سيدخلون جهنم داخرين فهينا نكمتيكم وحالوغا نركه ونهوtte إيمانو غهلورنا إسلام كم غهلورن فيوا مولي إنسانيتو ميداني ميمغوغا ರಬ್ಬು ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕೊಂಕೊ ಏಕಲಾಂಗ ಎಕ್ಕವಂತಕೊ ಹಮೈಕೆನ್ ಏಕಲಾಂಗ ಹದರತುಗ ಕಂಕ ಮುದನ್ನವ ಏಕಲಾಂಗ ಹದರತುಗ ನಿಕಮತಿಯು ಮೀಹಾ ಮೂನು ಅಂಬರಾಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಉಫೆದ್ದವಿ ಎಹೆನಿ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ ಗಾತುಗ ಎಮಿಹುಂ ಹಾಜಾತ್ ದನ್ನವನಿ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಫೋನುವಿ ಮಮ್ಮತೆ ರಸೂಲುಂ ಐ ಇಲಾಹುಂ ಕಮ್ಗ ಹದಾಗೆ ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಏಕಲಾಂಗೆ ಕೊಳದುವಂತ ಕಮ್ಗೆ ಹೆಕಿತಕ್ಕಮ್ಗಾವ ಇರುಹಂದ ತರಿತಕ ಅಳುಕೊಂ ಕೊರ ಮುಂದನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬೋಲಂಬಾ ಕಿಯಮಂಗತುಮುಗೆ ಬದಲುಗ ಇಫದ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತ್ತಕೆ ನಿಮುಂಬಾಣೆ ತನಕಿ ನಿಕಮಿತಿವೆಗೆಂ ವಾ ಹಾಲುಗ ನರಕೆ ಎಮಿಹೆಗೆ ವದಗೆಂ ದಿಯು ಎಂ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಬಾನ್ ಜೇನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಗುತುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತಿರಿ ಕಮಾಯಕ ದುಆಕೊ ಅಳಕೊಂಕೊ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕೊ ಎಕಲಾಂಗ ಹದರತುಗ ನಿಕಮಿತಿ ವಾ ಬೈಕ್ ಹಮೆ ಕುಲುಬ ದಿಜ್ಜತಿರಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಅಳತೊಕು ಮಚ್ಚ ದೀಲೆತ್ತೆ ಒಡಿ ಗನ್ನವನಿ ಅದಿ ಕಲಾಂಗ ಹದರತುಗ ದೆವ್ವುಂ ಎಮ್ಮೆ ಎದೆವಿಗೆಂವ ಹಾಜತಕಿ ಹಾಲತಕಿ ಮೀಹಾ ಎಕಲಾಂಗ ಹದರತುಗ ದುಆ ದೆನ್ನು ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಾಫನಿ ಲೈಸ ಶೈಉನ್ ಅಕ್ರಮ ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಮಿನ ದುಆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದರತುಗ ಮೇವ್ವರ ವಕಿ ಮ್ಯಾವ್ವೆಗೆಂವ ಎಕಲಾಂಗ ದೀಲೆತಿಕಂ ಎವ್ವರ ಬೊಡ ತನೋಸ್ಸಿಗೆಂವ ಕಮೆ ನುಯೆ ದುಆ ಕುರ್ಮ ಬುರೆ
du'a denne un ei ekalang hadotuga emme lobodi gannawa amalaki adi ekalange emme ginein debwani alutokun tereng du'a ko ulemi hun hame ko du'a kurmaki Allah subhanahu wa taala ge kofa emi hekkiban salam ebwana kame algon me insane gaatu kamako edenya insanu ge tobe ataki insanu gaatu ginan kankam edum waraka insana ruliyenna insana hingamen nuje ma shakwa bodu ejjiya ma kankam edem farafiya den ena ferunima durad dani ena ka badalu kuraka ben menwa Allah subhanahu wa taala algon menge huriha hajatta fudda devumuga demodi gannawa ade kalange hadratuga ginan edun ei ekalang lobodi gannawa kamki kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani man lam yas'alillaha yaghdab alayhi Allah hadratuga nede mihaya Allah kofa wadi gannawa ekalang hadratuga ginan edun ginan dennewu gina hajattoga takurar kurun ei Allah subhanahu wa taala lobodi gannawa kamki ein deha koddeni enaya enage verdes kalange oy mammati veri gulu algon me insanun komme hajate bodu yes komme kar gilemberikama afate jeunas enage sikundiyan emme furtama annani ene me lobwa faratu gena enayak min komme halategga emme awahak efaratege ehi terikan libene kamak ena ummid kura miha genan emme furtama enage sikundi anna embima komme halategga wes Allah subhanahu wa taala hadratuga ginegina dennewmuge fikura visnu enen awun deha koddeni enaga hajatta fudda debwana ituru farate nete ena qabul kura gotuga Allah subhanahu wa taala menui ekalang hadratuge ena waage den ekalang hadratashe madadan edeni alogma namaduga abadu mekeni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alokon kurani hamekeni beilahate adi alamen waage deni hamekeni beilahu hadratunne ema ginegina du'a kurum Allah lobodi gannawa ena ekalang hadratu kamako nedenya Allah subhanahu wa taala kofa wadi gannawa ege macce em algon men ginegina edun ei Allah subhanahu wa taala lobodi gannawa magaki ham hemme kiritman nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis qurafa ajazun nasi man ajaza anid du'a emme bodu nukuladun teriyaki du'a kuruma nukuladun teriwa mihay algon men mihivani algon menge kankan nuwe hunna mihaye emme nukuladun teriyaki baawar kankan algon men kuram beenuwa ebore nuwe ekamako huriha kame kurevumuge kuladum mandakan libodigamba ilaha du'a ko dennumuge magu algon men kurmatiga fahive adi ilahu algon mennak timang ilah hadratun du'a dannawa she timang ilahu tibamuge du'ayan ijab devwana me wahi ko rahmatuge dorukolutan ekkon huluwa labwa fawa irwas hajat terinna ekeki hajat tog ahulwarin ekeki gilemberikama afat tog ahulwarin mi doruga takinu jahnya eg mane ke ei masale amagamus algon men mihaka bayyekama jehijjikamu gawanama huriha doctor ege doruga algon takija huriha hospital lakan algon de huriha gawmakan algon daturu kure mi magu algon kurmai tanosse fawwa farwa nukurashe keno doctor ka nudashe keno ennames farwa kurma ekoga ena du'a ge wahaka bune fiyan e du'a ya meduga ena dekeni ei tankole devana daraja kamek got mihoko balivegen daturu koffa hinga dane asia gawmokun europe gawmoka bas bara gadir flight daturu koffa ena daturu kore doctor dak ene jeifuri bayyekun shifa hodumat farwa hodumat algon men ena gatuga hukurdu asurna dafo irosuma de terega nika miskituga indegen tibayya shifa devvato man Allah hatwa takurar ko dannawa balashe ehem bunnes algon men e wagutu wani war digo defar ko dannawa fagum hitane nekka mikan nagaluwana bawe mihen edi dannawali kas nuwane mi warbod masde Allah subhanahu wa taala me algon ge itubar netu imtihan test ek gotan algon men du'a kuru em du'a ega maccan ena barosa wejjekam goanama ena e barosa wani Allah subhanahu wa taala macca wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah wakil qurami ha ekalange ene fude Quran ga Allah wahi qurat em dunyawi asbab toga hifuma eko algon men barosa wan jehni Allah subhanahu wa taala emmen bod nukuladun teriyaki du'a kuruma
nukuladun teriwa mihai wa abkhalun nasi man bakhila bis salam emme bodu dahi mihaki salamuge jawab salam kurma dahi wetiwa mihai ekam mood amrala mihai maneki miheku salam kuriyes ena ege jawabuga ecche bunelan nukare waran ena dahi wetwi meg maneki ei emme bodu dahi mihai tima atu mudale fasa den jeni kinu tima atu ma bodu hede kuran jeni kinu hamekin assalamu alaikum bunu nuniyam assalamu alaikum ne al muslim akhaku buni ma alaikum assalam e bunu evar nukore miha ei emme dahi mihai mitange bayan korap em salam kurmuga dahi miha ei emme dahi miha हम हम नौबत इज्जतरी अखुरना अख्तुम दुआ ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज्न फुला एकुगा मीहा किबम बलावरिकमा मुसीबत दुरकोदे कमे कीर्ति में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफनि मन फुतिह लहु मिनकुम बाबु दुआ कुरुमगे बाब ए दोर एमिहा कं हुळुविज्ज मीहा ए दुआ कुराहिवा मीहा ए दुआ शौगवरिकं एना गीतु उफदिज्ज मीहा फुतिहत लहु अबवाबुर रहमति फ एना एवनी रहमतुगे ದೊರಕೊಳತಂ ಹುಳುಯಿಫೈ ದುಆ ಕುರಾಹಿ ಬುಮುಗೆ ಶೌಗು ಏನ ಉಫದಿಜ್ಜಿಯಾ ಏನ ಕುರ್ಮತಿಗ ರಹಮತುಗೆ ದೊರಕೊಳತಂ ಎವನಿ ಹುಳುಯಿಫೈ ವಮಾ ಸುಇಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಶೈಅನ್ ಯಾನಿ ಅಹಬ್ಬ ಇಲೈಹಿ ಮಿನ್ ಅನ್ ಯುಸ್ಅಲ ಅಲ್ ಆಫಿಯತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಗ ಹದ್ರತುಂ ಎದೆವೆ ಕಂತತ್ತ ಉತರೆಂಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬತಿಕಂ ಬೊಡವೆಕಂ ವಾ ಕಮಕಿ ಆಫಿಯತುಗೆ ನಿಯಮತಂ ಎದುಮೆ ಎಗ್ಮಾನೆಕಿ ಮುಸೀಬಾತಕ ಆಫಾತಕ ಗಿಲಂಬರಿಕಮ ಬಲಿಮಡಕೋ ಮಿಹುನ್ ಸಲಾಮೆಕ್ಕೊ mikankaman salamatuga lahattawato mihun dannawa denno ei Allah taala emme lobotika bodogamba denno mak hadis kori ban nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil du'a ge sawbum faada qur'ane jehifawa musibat tawgas adi nujehe musibat tawgas em du'a yaki algon menge mustaqbal algon menge maadi ge fari kankamuga ves algon menge emme nafa bodu kamaki dua kurme fa alaykum ibadallahi bid du'a fa itibameng machan hutte e allah galata kunne dua kuro man nabiy sallallahu alaihi wasallam qudsi hadith ge bayan kura fa allah subhanahu wa taala wahi kurebi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani timam ilahu wodigem bani timam ilahu ge ala timam ilaha meduga gabulu kurmegge timam ilahu emiheka ge wodigem bame timam ilahu ge hadratuga ena dua dannawa hinduga ehma allah subhanahu wa taala meduga ena dua dannawa eruga ena hikurabe hikurabate ki ena gabulu kura nekka mi dua ijabu kurabane bawe oniya mi ragoloko mebbawe Allah subhanahu wa ta'ala yaqeen kamenneti ekamaku bita bayan kuram woni ena dua kurayiruga Allah ena ko wodigemme hem Allah ena ko wodigem waaka ena itiqad kura halu kainatuge huriha khazana taken e ilahunge appuluga wa hinduga e huriha kame ekalange iradu kurabi alaka devumuge baaru adi ekalange nimmevume alum muraja ko badalu kurma engene ebbes faratin nen iruga e ilahu ena ko wodigem waaka qabul kurayiruga algon men ilaha meduga qabul kuran jeheni heo vishnu heo goi qabul kuran jeheni algon men ede kamegga emme heo goi Allah subhanahu wa taala almen himma wa devwana kamga vishnu honnan je dua en algon men kura iruga e dua ga adab taka dua ijab kore wagutaka dua ijab kurum manawa sawtaka me kankama kiwi algon men dannan jene kankam man nabiy sallallahu alaihi wasallam rasul bekalun terem bekale kurbi dua ge wahaka bayan kurwa fa we ekalek faano mahuge banduga onne viru kurbi dua ge wahaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin iba ilahu menwi haggo ilahu kunwe iba ilahu astahirwante inni kuntu minadh dhalimin timan kalege faano we wadagati aniya weringe terenne mi dua ga bayan kura mi asast me algon menge dua kurumga hunnan je asast eme furta wakamki allah subhanahu wa taala ge ekkawantakam qabul kun tauhid ga hulur ekkam gaw anekkamaki rabb jalla jalalu subhanahu wa taala hustahir wantakun subhanak allah subhanahu wa taala emmeha unikamakum hustur wekam wakam husdur wodigam wakam algon qabul kurum anekkamaki miha ena ge kushan i'tiraf subhanaka inni kuntu minadh dhalimin
ni alawi aniya waringe terenne hema kusham miha itirafu enaya kukkuru ejjikan qabul kuru enaya ki tawhid gahulu rikkam gaw Allah subhanahu wa ta'ala sanaya ta'rif kurun ilahu mativeri kurun adi ehin hadis tok bayan wen asave nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu kiyun ei miha ge dua hun e dua kurumuga ena hifatten jene bay adab ge terek awun kurko bayin adab ta danna walana mawduga maaganu wottege dakkan huri waake jaage diru mattak Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teriyum hamdu salawatum hamdum feshun salawatun nimmun dua yaqin kama ko kurun Allah subhanahu wa ta'ala dua dannawaru ades ko takrar ko dennew miha ge hin hadir ko ikhlas teri kama ko dua dennew ma adugoda ko dua anukurun adi egvisarakan miha ge nafsa bis nive wara ege badaluga demeduge mine khiyar kurun dua kurumuga ibarat riti kurumuga timaga nafsa taklifa kabwara ekanka nukurum amehme dua kurumuga ma bodam miha tafsil wes nukurum ewa kalgomen me darus ko fawbaga himana lana ei asma gon mawdu aki amehme gible kurimatilum deyan ofulum wudu kurum mi Allah subhanahu wa ta'ala ismu furtakun dua kurum mi bayin adabta dua ijab kurum manawa sabto terega haran takiti miha kew dua ga miha waki goten nunimu Allah subhanahu wa ta'ala ge mashi'at ad-du'a du kollu misala kene bunu ibe ilahu edwodi gannawa nama iradu kurwa nama me wala fa fussawande egota dua kuruge manakam faafeka aniyayaka rahimuge gulun kenamaka dua kurun edwa Allah ijabe nukurwane hekontek amur kurma munkarat mana kurun du kollu makiwes dua ijabu kurum mana kura sobe Allah rahmatum miha mayusu miha ghafil kama ek dua kurun ene kiyeche nukiyeche nengi inde ena dua ekiyum hamhemme dua ijaba nukurwagen ena avas ara gemfiya mas edwa Allah ijabe nukurwane hamhemme Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ebis arab barenne ekeki farat ko medwari ko shirku ge ibarat ko dua kurum mewe sawmen salame be rakkatere wan jene kankan e dua ei shirku ge terege himenigen dan dua ijab kore wagutto terega harudamuge wagutto algumon barakatere Allah mo mitibi algumon barak faruwa kura kama harukan tedumak tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka hadis kore tibamen haru kashe ega barakatebe haru kewum manaki kommen haru gotu vecche hafan kanje ene kenu hadis ga wardon asves tibamem haru kanje fenkover bogen bes e gadi ga tedu komme sechen haru ga niyetuga e diyaeche komme sentette bes emme hegotu ki emme rangoloche kadur haru komme sechen haru ga namuga tedu e gadi ga kewum ei sunnate enage hitu goen hameken maqsada ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnata tabawu e baraka hasil kurum dua ijab kura waguterega roda villa wagut bangiya gamata detere ware vehe wagutuga jihatuga maidanuga lashkar baddaluwa wagutuga reganduge timbako fahubaga sajidanga fardu namaduge fahuga kore duata ammuko namadu kore duata nam hemme mihum majburi halattoga mihunge dati halatta ena kurimete fa wagutu ena dannawa dua daturmati kura dua bali miha kura dua mi dua ijab kurve halat den awun balalani dua kurum gawaram muhim nukta emmi algun astu mi mawdu ki ei algun men mikiya dua ta uterega bay fara bar baver tafsil taka bar baver wahkata dua ge terege ba hure eke fetto eke karakarangen su fetten e bore ege sahanu sahakame kum fotakun kon taakun asuna dua ta ke nege ege faida balala fiyam e dua foin onna geegos alifan ro ennoe e dua foin onna geege waraga salis geege alifan ro onwa urge dua e bore sunnatu ka waridunu echi miyum hada dagen lef abudu sawm gabu kuran jeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakwa fa namuna dua ge ibaratuges dua ge adabuges sei algon men rakka teriwan jenekam ein durwajjam ene edani magfiradu makam men Allah rasulullah أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كبان رواية جنبه نبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك نبي صلى الله عليه وسلم لو بكرب دعاء ترين جامع دعاء جامع معنی کی دعاء کا عامکو هيو مانتن ہمنے دنیا آخرت کے منفع شامل کو ہمنے دعات ایک بدلوگا
e duata egota kurumuge badaluga wakiwaki kankamuge tere ma boda tafsil ko da gota dua ge dennumaki ei adaba khilaf kuma dua kurumka ehm argumen nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dua ta balal mi manzur argumen waragina fenna abdul mughaffar kiban riwayat ge ase ekadege faanuge darikalago dua kurabwa adu ekadege faana meiveni allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannati idha dakhaltuha hadda bodka raskala ko miyala ibaraskala hadratun edime miyala suwaruge waddawa hinduga suwarugege kana faratun hudukulage ganduware miyala edibbat ena beenuma wake ecche suwarugege tayyar ko bahurma ena beenuma ehma tafsil be kuran den be fula widaw abdul mughaffar widaw woni e bunay e dari fulay salillah al-jannata allah hadratun suwarugege edesh وتعوذ بالله من النار ادي الله حضرة نركان سلام كرباتو ادي دنواشي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمن ادوه من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي انه سيكون في هذه الامه هم كشر من امتك فهو زمانا اس انانه بيكو قوم يعتدون في الطهور والدعاء من امتك بيكوانه فهو زمان واك متاغونه من امتك بيكوانه قوم يعتدون في الطهور والدعاء طاهر مغيا دعاء كرمغا حد فانالا بيكم يمتوغا وانه طاهر مغكينت حد فانالا بيمي هن wudu kuram wade wudu kon nimekama kan noe enage hashikanuga gunawantawga timfa rangala fenjum kama kan noe muli fahana ekkot temi forwards enaya langure ichissa eduma harwala huriyacche fo emfon gos fahana ga laitutaka huriyacche temi forwards enakad gabonu karenaga fenjum kama degati tingade wudu kura behedaku ei haddu fanala diu timfara par ituru kurmaki ei manakam molennuwana ituru koggenne e onna warabbure molad donna boda fenjassa itura kankan kurima goswan ei haddu fanala diu nema dua gas midenne vikala tafsil mihun gos ega haddu fanala diu ei ebbe salega koggem wanakamennu onna minbara algon mekkom skoranje ehen riwayat ga save saad ibn abi waqqas ke tarikalaku kiban riwaya gimbe ekale fan tarikalo korbi duaay ho mikala duaay darikalo vidaloni sami'ani abi timan mi dua qurati bappen adi une allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kadha hadda barkas kala ko mi ala swargege niyumatan edeme adi swargege ufaverikama swargege mevenikama ka evenikama ko tafsir ko dua qura adu iwadage sahabi vidalo deke fan darikaluna hamemme wa a'udhu bika minan nari wa salasilaha narakan salam ko narakaga cheenu taka men gos men mechku salam ko ba tafsir ko dennam feshima vidalo we ya bunayya darifulaye sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan adu hime nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabati sayakunu qaumun ya'taduna fi ad-du'a bayakwane du'aga haddu fana lada bayak fa iyyaka an takuna minhum tiba salamebbe hushiyar we hunna shemihun tere noma innaka in u'tita al-jannata tibaya swaruge libijja u'titaha swaruge wani libife wama fiha min al-khair swaruge gawaha heokantat den algon men restaurant ka gos menu kiya hen eta ga hunnanje echsachi ki algon men kommech kiya sikurawar ma matiwerichi eta hunna ki ko algon mech kiyammi algon men kiya kanus engene swaruge nimatwa kiratu algon men kiyane lolakum fenifanuwa me kamfatakum aduha fanuwa insana ge hita tasawwur nukure niumen hur taneka miha wadda vetanga ena hunnanje echi rahaki mai beedabi kame allah denode gambani tibayat irad kura ma matere niumen tiba tasawwur kura warabbure ma mati niumaten sorogega man allah labwa fa ne metanga wadfa tafsil tadinun ei beedabi kame हम हेम नरका अंतिवा मिंजु कुरब्वातो दर्नवाशे एरु नरका गे मेहा कमकुन तिबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलाम कुद्दबान किरितिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशतुफान हदीस करे बसफल मितांग मिजाम दुआ गे मिसालें अळुमें जिक्र कोल्लाना आयशतुफान फरापुन विदालो रिवाबे गेंबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयफा एकमना हदीस करविए या आयशा ए आयशा
alayki bijawami ad-du'a kamlegen hutte kamanayen hutte du'a geteren jami' furihama manatan himene kura ibarat takun du'a kor den kelefan du'a e bidawlo dem balla mi du'a furiyam اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله هدا بودكرس كلاكم ميلا هريها هيوكم ادم اي بلا قدر ايتريغا අවස් හුරි කන්තක ෆවුන් අන්නන් හුරි කන්තක හුරිහා හෙවෙ දුනියා ආඛිරත් මා අලිම්තු මින්හු වමා ලම් අලම් මේ අලා දන්න කන්තක නොදන්න කන්තක ඒකේ තෙරේ වඅඋදු බික මිනස් ෂර්රි කුල්ලිහි ආජිලිහි වආජිලිහි අදි හුරිහා නුබාකමකුම් මේ අලා රක්කා තෙරිකම එදෙමෙ අවහ දිමාව කන්තක ෆවුන් හුරි කන්ත දුනියේගෙස් අදි ෆවුන් උඛරේ වහයාත්ක දිමාව හුරි කන්කමුස් මා අලිම්තු මින්හු وما لم أعلم ميلا دنكنتك اغتر ميلا ندنكنتك اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك هدا بدكر اسكلاك ميلا إبرسكلان حضرة إدمي إهيوكمك إبا إلهك ألا إبا إلهك نبيا محمد كفانو إدي وناغن إمها هيوكم سبحان الله إبا إلهك حضرتك إبا إلهك نبيا صلى الله عليه وسلم إدي وناغن هريها هيوكمك ميلا eba ila qadratun edem kiha maammat weri du'aetto wa'udhu bika min sharri ma aada minhu 'abduka wa nabiyyuk adi eba ila hadratu mela rakkaterikam edeme ekamakun eba ila ala eba ila nabiyya rakkaterikam edi wadagam fa kommekam allahumma inni as'aluka al-jannata hadda budkras khalaq mela eba ila hadratu suwaruge edeme وما قرب إليها من قول وعمل أدي السورج ميلا جاكود إمها بهكا إمها عملك وأعوذ بك من النار أدي بيلاك حضرة النركان سلام كربات أدي دنومي وما قرب إليها من قول وعمل أدي النركيا جاكورا إمها بهكا إمها عملكم اسمي على ركاتركم أدي وأسألك ما قضيت لي من قضاء iba ilahu mi ala emeduga nimma fa komme nimmeume komme faisalaangai an taj'ala aqibatahu rushdan mi alaya ege nimun ei hevekkam ga labbande iba ilahu mi ala emeduga nimma fa komme niyafule komme qadaye komme qadaren ei mi ala ettaka ege nimun ei emme heyo nimmakam ga labbande ei algona bay far musibat je afat je ko mige natija ki kobat natija ki emme fahun nimigen daruga dharmayas सवाब देवा दोहोगा एकं ei मेला हेवकम एकम गावेgen diunge nei balinu je me dunya ga nunna afat daga musibat kurmetwan ekam ga akhiratuga ege hewkon libe mi ekam ga labwash em min awmonna me enguni dua ga ibarat te ki war boda samaluwan je ibarat te ki kam ehim begam ballawa nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabe kalam me dua ekale fa arihun daskurabwa namaduge sure daskurabwa fadai istikhara ga dua ekalek fan arihun assabe kan daskurwa olowe namadu ga mikiya suretal qur'an surate daskura fadege ibara e lafsutan e hori gota dua kurun ei algon men rakka teriwan chene kame hemme waki miha ko molwegen algon men war furihama ibarat ek veche dannawe gidane ehen hi ko genwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalon ei emme bahoge gotum bes emme koladana bebe kan من الله رسول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم أريه كبداك دنوني علمني دعاء أدعو به في صلاتي تمن كليك فانا دسكت دبان شيء دعاء تمن كليك فانا نمازك كيو متك لا روايتك أو في بيت وفي بيتي أدي تمن كليك فانا جيكولوغا تمن كليك فانا قرآن دعاء دسكت دبان ده كليك فانا دسكت دبان دعاء قل بداروني حديث كره مهين كياش اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كم بيك لكتم دسكت دبني أبو بكر الصديق رضي الله عنه هم أقول من نعوتي الدعاء تدسكت عبارة كيو أدي كم بيكلون الدعاء عبارة كيو مغا دسكت دبوا فري غوتا بايك تنكن خلاف شكلك فان ألوم بلون إكيان دبوا تهين نونه مهين نبي كيان دعاء إكتري كرواية ريغن ندم تمچ أرافا كيوم بارد فدعاء كتريغا أسا عبارة حديث كر إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ندم تمچ رو مكرين وضوء كراش نماذ وضوء كراش دين تباك كناف فراتا
أريان وشون ناش إفهم دعاء كياش اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت ميساب الدعاء كياش مدعاء متيجة تبا مروجية تبا مروني فطرتك متيجة مدعاء كياش إم فهم تبا كيا إتشيكوتك دم راوي داروني تمنى مدعاء هندان هوري كوتكي وبرسولك الذي أرسلت متى موتي آمنت بكتاب الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إبا إله فونو بنبي نبي أرسلت إبا فلا الدعاء إنجي فميونني هيتو كامي هوري وبرسولك الذي أرسلت دين بداروني نونك لا إهن نونه وبنبيك الذي أرسلت إنكياش ما أنا قلت ميغان التفات نبي يا رسول إهن نمس واردو فين عبارة واردو فين قتكياش بدل نكراش ما أنا الدماويس ابن حجر رحمه الله بداروني مي حديثك مي دعاء بدل نكر من آسوي حكمتك إم رانغل بسولكي دعاءك إيج عبارتك إيج تركيبك وكي خاص معناتك خاص تأثير هن إتشك هم إبسالك دعاء عبارة بدل كرون أي كوجم وانا كمنوك هم دعاء كينجيني ألقو منك وارد فاوا غوتا إن عادي شايك نبي صلى الله عليه وسلم بالمية كزيارة كربي فإكلك فانو إبه فلك سوال كر إبه فلك حالتك كبات مثال مجيني إينا بالك شويكن ديكوتا غوس كودا فيوكين هنا మనకి మీ හිරිනුලෙවි ఫియవెట్టివా ఎంకుడు కూడా ఫియోకెక్ గొత్తగా ఏనాది బలికరీబ ఈ హైకో బలిహారతుస్ దెన్ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అదిస్కోని హల్ కుంత తదుఉ బిషైన్ అవ్ తస్అలుహు ఇయ్యాహు తిబా అల్లాహ్ హదరతున్ ఎబ్బస్ దుఆయక్ కొ ములుని ముహే కమకు దండవా ఉలుని ముహే దెన్ ఏనా దన్నని ఆయక్ తిమన్న దుఆ కురిం తిమన్న దుఆ క మిహెన్నే కియని అల్లాహుమ్మ మా కుంత معاقبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا هدا بدك رسكلا كي بيلا وبس كم كام يلا آخرت کو عقوبات دبوانا ما دنیا کا میلا ایک آواز کو دبوان دے مانے کہ ہوریا اچھے دنیا کا تیمن نبیگن تیمن دکین توانی آخرت کو عقوبات کو بدلوگا دنیا کے میلا عقوبات دبوان دے کیا میں نے دعا میں کرا دین فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حديث كربي سبحان الله حديث كريم لا تطيقوا أو لا تستطيعوا كيننge evara tiba tahammal kura tikame tahammal nukurwene tihen du'a koggene tihen kankan dimam fashafiyak afala qulta mifadin du'a kurna mekiya arangolo he allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hadda burka salake dunya ga veseko آخرت کا ویسے کون دیو نرکہ کا عذاب متی کرباد می جامع دعائیں نوت ام اینا کے تفصیل ما بوڈو کو سڑ کولن اینا جی جی ما اے دعا کے می اثر اینا کے گت کا می کرو می دے ہم این دعا نو کراش جامع فریہ مکو دعا کراش لوبے دی زتری اکو نا وقتم algon kom mi ki wis etebbar hajat tege algon men aal yaruna datte danna mi on ekege hajat te buri එහෙන්නම සල්ගම වණි අස්තු හාජත් ෆුද්දුමගේ අස්තු හගීගි වගුර්තක මද ගාෆිලෆ රබ්බු ජල්ල ජලාලු සුබ්හාන ව තාලා කොම්මරේක රේගොන තිම්බාකෝ ෆෞබාග දුනියේගේ උඩ ખુદ එකලාංග ෆාබා උඩගෙන් වහී කරබ කාකෝේ හුරි තිමනස් කලාං හදරතුගා කමකඩි දන්නවානේ තිමන් ඉලාව එමේ හාජත් ෆුද්දා දිරුමට්ටක කාකුවේ හුරි කොම් බලිමිහෙන් හුරි තිමන් රස්කලං හදතුක ශිෆායන් එඩි දන්නවානේ එමියක බයිය තිමන් ඉලාහු ශිෆා දෙව මට්ටක තිමන් ඉලාහ එමියක ෆාෆුස්සා දෙව මට්ටක බලිමිහා ෆාෆවරියා දුනියක හාජත්තන් හුරි මිහා මි වගුතාමද ගාෆිල් වෙච්චේක මානේකි ඒන නෙතේ එන් සලාම මුගේ විශ්නුමේ ඒන නෙතේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉතිබාර කුෆේ algon men mihek gaatu duniyega tanavas mihek gaatu algon men takurar ko kamako ades ko fiya emihaage tanavaskan ene manakure ene ladugannane ena kurmati ades kurmiyaga atan ichellanu di ena dukolla kirithma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuran inna rabbakum tabaraka wa taala
hayyun karimun hama kashorun kalemenge verras kalange ki tibamenge verras kalange ki dilati wanta ladote odiganna waras kalange yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran ekalange ala ekalange hadratuga kamako adi dannevima e deyan husata du kollan Allah subhanahu wa ta'ala ladote odigannawe kinatto wani ekalang hadratun dua kurangedi dannawafa huriha khazanatake milko odigamba huriha dilatiwantakemege verras kalange tibanas kalang hadratun edeshe ijaba debba hushime edekame timang ilau himma debba hushime ammukon i'lan kurabba wa materi wantaras kalang hadratuga e nidayan ijabadi e alage deyak ekalang hadratuga edi dennayima e deyan ekalang hussata dulu kurba e yaqin ka awna wonnen jene ekalange dීරතිවන්තකම රහමත ඕගාවරිකම හම්දර්දිය ඉහුරියාකම මනාකරකම එයි අලගොන් මෙසදා දුකොළු අලතක මුච්ච ekalange රහම කරබාර බොඩකම් එම් අලගොන් මෙන් දුආ කරම්බේ දුආගේ තක්රාර කරම්බේ දුආගේ ආදාබ රක්කාතිරිවාම්බේ ජාමි දුආත දස්කරම්බේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරව දුආගේ ඉබාරත් තකම රක්කාතිරිවාම්බේ සහ සනදුන් සාබිත එච්ච රක්කාතිරිවාම්බේ eki tantarun ek asli nenge duataka zikrutaka echi alum kimuga badalu Allah subhanahu wa ta'ala alamennaki hegotuga dua kura dua yaqin kama e dua yang hegotuga iman ba dua ijab kura bekum wala ba shahada wa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh